Shëndetje, i nderuar Ministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoti Oliver Spasovski, e nderuar Zëvendës Ministri i Republikës së Shqipërisë, zonja Rovena Voda, të nderuar drejtor e pror pjesëtar të policisë, i nderuar Zëvendës Ministër Nuhiu, të nderuar të pranishëm media. Поздрав за сите. Почитуван министер на Република Македонија господин Оливер Спасовски, почитувана заменик министер на Република Албанија господја Ровена Вода, почитуван заменик министер господин Агим Нухиу, почитувани директори, офицери, припадници на полицијата, почитувани присутни. Ushtrimi i përbashkët, taktikot demonstrues, iniciative speciale policore të vendeve tona, ulos edhe një herë gatishmërinë që kemi për tu përballur me situata të ndryshme, të kanosjes eventuale të sigurisë së qytetarëve tonë, por që është edhe më e rëndësishme tregon gatishmërinë e vendeve tona për bashkëpunim. Заедничката тактичко-демонстративна вежба на специјалните единици на полициските сили на нашите држави уште еднаш ја запечати подготвеноста да се соочиме со различни ситуации на евентуална закана за безбедноста на нашите граѓани. Но исто така е поважно што таа укажува на нашата подготвеност и подготвеноста на нашите земји за меѓусебна соработка. Bashkëpunimi në fusha specifike është reflektim i marrëdhënieve të shkëlqyeshme në planin politik për çka Nikocili ynë, Zoti Ministër Spasovski, ka merita të jashtëzakonshme. Si fryt i këtij bashkëpunimi, ministrit tona krahas me këtë edhe policët tonë vestjera po e kufizojnë hapësirën e veprimit të krimit te kufitar duke dekurajuar kriminalet në përgjithësi. Соработката во специфични области е одраз на меѓусебните одлични односи на политички план, зашто нашиот домакин, министерот господин Спасовски, има извонредни заслуги. Како резултат на оваа соработка, нашите министерства, а покрај тоа и нашите полиции, меѓу другото, го ограничуваат опсегот на дејствување на пrekограничниот криминал со превенирање на криминалците воопшто. Ballkani Perëndimor po e njeh tani me stabilitetin e përgjithshëm, jo vetëm në shkallë politike, por edhe në shkallë të sigurisë. Gjithnjë si rezultat i pikpamjeve politike të cilat kanë në konsiderat vlerat e përbashkëta të qytetarëve tonë dhe interesat e përbashkëta të shteteve tona. Ne mund të zhvillojmë tutje duke bashkëpunuar, duke ndihmuar dhe plotësuar njëri tjetrin. Западниот Балкан веќе ја признава целокупната стабилност не само на политичко ниво, туку и на ниво на безбедност, секогаш како резултат на политички ставови кои ги земаат предвид заедничките вредности на нашите граѓани и заедничките интереси на нашите држави. Ние можеме да се развиеме само преку соработка, помагање и дополнување еден со друг. Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë së Veriut, si dhe Republika e Shqipërisë, në ngritjen e vazhdueshme të shkallës së bashkëpunimit, duhet të shihen nga vende tjera dhe nga komuniteti ndërkombëtar si një model i shkëlqyeshur i raporteve të mira fshirësore. Република Косово, Република Северна Македонија, како и Република Албанија, во континуирано зголемување на степенот на соработката, треба да се видат и да се гледаат од други земји и од меѓународната заедница како одличен модел на добрососедски односи. Marrëveshjet dhe memorandum bashkëpunimit që kemi nënshkruar shprehin vullnetin tonë dhe nevojën për një bashkëpunim sa më të madh, aq më tepër kur vendet tona po bëhen model i bashkëpunimit i cili si i tillë duhet të zgjerohet tutje në rrafshin e bashkëpunimit regional dhe me të tjerët. Договорите и меморандумите за соработка кои сме ги подпишале порано ја изразуваат нашата волја и потребата еден за друг. Покрај тоа, нашите земји стануваат модел на соработка, кој како таков треба дополнително да се прошири и на регионалната соработка со другите. Duke mos dashur të marrë shumë kohë, me lejoni të shfrytëzoj rastin që në emër të qeverisë së Republikës Kosovës dhe posaçërisht në emër të ministrisë që drejtoj të shpreh gatishmërinë permanente për bashkëpunim.
Не земајќи да не ви одземам повеќе време, дозволите ми да ја искористам можноста во име на владата на Република Косово, а особено во име на министерството со кое раководам, да изразам постојана подготвеност за соработка. Edhe policët tanë janë më të fuqishëm kur bashkëpunimi koordinohet ndërmjet njësive tona speciale i jep gjithnjë kësaj më shumë kuptim. Дури и нашите полициски сили се помоќни кога соработуваат, а координацијата меѓу нашите специјални единици дава многу повеќе смисла. Përgjithësitë kudo kanë efekt zinxhiror. Detyrë e institucioneve tona janë mbarvajtja e rendit dhe ligjit, siguri për qytetarët tanë. Одговорностите на секаде имаат ефект на ланец, на зинџир. Должноста на нашите институции е да се обезбеди владењето на правото, законот и безбедноста на нашите граѓани. Një faleminderim i madh gjithë pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së 3 shteteve tona për ushtrimin e përbashkët, trilateral. Голема благодарност до сите припадници на полициските единици од нашите 3 држави кои учествуваа на оваа заедничка вежба. Të nderuar pjesëtarë të policisë, uroj që frymën e sotme garuse të shfrytëzoni për të mirë në bashkëpunimet që na presin me tutje. Faleminderit. Почитувани припадници на полицијата, би сакал денешниот надпреварувачки дух да се користи за добро во соработката што ќе дојде во иднина. Ви благодарам. Благодарам, господин Мустафа.